mano sana mwanchi mulebeta seni ya Ndizi TV ne vile vile ndengo kwaligania asemesa ya Mwanchi muligereria ngosaba okwabera asobututukane ube mitambo kolendengo kwaligane bene elinde tosange asobwamo nyara sinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook nabagotonyora wetera Ndizi TV News Digital nabega sensemeri ya YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website nabagotonyora wetera www.ndizitv.net karansa oikelinde ngomanye asenchira yo bwinge chinga kitoroche omubasokana wepara bagokwenekigwa obutuko bogokera lero ase ensemeri ya Ngata Bridge ase parenene ya Nakuru Kisumu mwanchi muliyeri antu chukumenya mange nabantu barenga babagusiria obwima bwabo nabayigomba lenga babagotirwa chinkoma chintindi nabaga chinsemo chinde nigo obosagani bwabo kwenekigwa asenka yomugaka Paul Asuma yogotoka ase Kenyorogi ya Nyabikondo imeya wadi ya Kitutu Central mwanchi mulia toska tonyegera ngwira nanda sege kege Kerubo elinde ngomanye amange Rietariane Fridah Kerubo ngo kwaligane bene elinde tosange asobwamo ingo chaka Amayia yebire bigani ngo chakera asorgongo ruabusi asingo kumanya buna magega yo mo Vice Chancellor Kurase University ya Kisii Professor John Akama kogenda asomutimuko nigo abarai ababere bagweso kya bene nabo igo kumugania gotigana na mangana ya university yo ukwana oyo kabeire omu MCA we wodi ya Kiogoro Samuel Apoko nigo agania obukinyomba gotatumikwa asogochora omu Vice Chancellor omu yawe university yo ase aberega kumugania gotiga goturubani obokoreri we school eyo nabo igo koba omotoereru chinga kibaraganie oboseme bwaye mbabe bakumulya bono na intuno kugani gwitu nabagambi twarengo na turabo nga omu Vice Chancellor aletwa uyu rabwenere university egere university itesuke kucyara mujimutwe tware gusaba yo minto Professor Kama nona arenga matanga kerago kwa na Kenyanya agateba ngegenteke nkeretwa siasa na nkeretwa bunyumba kontete ko munyuringa in 2008 kera koletwa itia pendinga naona akorire office yo mochumbo kabero okorokunga mheshimiwa Dr. Monda ekero musigisi aletwa abantu bakakana nga musigisi tawe takoletwa kandi university nere yo katokorete tubwate egapiti Monda akabeka abachumbe bonse bagusiyama babonyonka no barenge Richard abo chimyangwenyi abo Chris Mogero bule abo magara konyombara ruo abo sebedeo pore bakabekwamo bakagenda bakarora ngoma nyosine minister baro engaki yo maite uyo ko be minister gara ko umupungi ekagera kama kanyori bagagajarari Kisii abo twara kumusaba no mugaka na nabekure gutwa ya Gusii agenda ikaranze ona tuanze como consult ereta base gutina se public yatebanga ngatutagete Vice Chancellor obonyumba ono bonyumba botari gotumeka asetayo ekero mo Vice Chancellor mo university kweren Eldoret University arusiwa aga bakachikoreto mu kabiro munga abasigisi manda kotajita kamurusyo bisi bakomusigisi mu abakoranga akareto igorende twari kumusaba genda ikaranze ne minister nero omontabe kwe oyo rabwenere Kisii University
Gotigana na yo mwanchi mulie na gosika mutu asorobo tironde nigongo kumanya buna nigo obosagani bwa bokwenekigwa asenka eyo mogaka Paul Asuma eyo gotuka ase kenyorogia Nyabikondo imeye wodi ya Kitutu Central anigo akorekana obutuko bogokira rero n'abantu batamanyiri ase baganitie emilioni yemo korengana ne amatenigo omongina Benedict Asuma abakagutia amakweli ase kurende ondetayo obakagotigerwa chinkoma abasagani aboni go bagenda nenibo etamanyiri asikurende abanyanyimbo baba gwikirana ase chinseme cyo nabo igogo chakia obutuki bene Taria nankuru ku Benedict Asuma karonara iribotuko nyigwe gento gekonyeringa kagamuka mumuro okoraki urwarire nkoimuka nkogenda pako ngoigoro murango jugo arakini nkoigwo bokendu gete nkoigore stima yane koigore ya isko yonsi nga chabano go chagesieri nkoiraneri murango beke elok inabeke eloki ngoncho kaiga enyonde kondu maega loki kogunse after that nkamenya korwa nkanyora oyonda atene ine trisari sina igorete nare gukura gocha isiko oyonde no atene ine no moro iriago chiwaka mora kanyora already na currency gunse na ude tumbro ko kutamo tukahaira nkarui nyumbe yesibaji tukabagitura saa 3 kaenda enyumbe liende ko lieti na familta ona gala soma ngakora kinga karua basa sitaiga alinto ne leto lito jandi ona gala ngara lindo ona juyu gala usa sasa nusu usa saba ona ningo nyoro mwana ndo menete mate gari mucho koroni akwante ya mangana ngai abera makongusko babantu ikiru sta abantu basika bate ruturwa sasa ngaba ibimbare se kenyorukiane immediately kuna na kerete chairman ya community policy na responde tia gante bina abantabu ibachagite egekosi ekegosegasi yabo mapema so no barenga around batemete kuraba minyoki mbachite nonye nexus rurari na romba temete korete furugu okoranga nali batiri mbogete kurwo gocha Chinga kiechio boigo nigo omubasokana obwepara obagwa kwenekigwa asensemo ya Ngata Bridge asepare nene ya Nakuru Kisumu obotuko bogokira rero kolengana no sub county commander Nakuru West Francis Wahome nigo abaga kwenekebuna nigo mwana we miaka kianda abakagusiria obugima bwae asabantu batano na batatu baba gotigerwa chinkoma chitendi kolende baba gwikigwa asenya gitalia yemo elinde korwanirira obugima bwabo baigoni gaine kebuna nigo omontere babwetrera atangire asigeta seni kyabanyanyimbo ya kaptembwa chingaki obotuki bogendete gokorekana. Ilikuwa ni mwedo wa kama saa 3:30 za usiku ambako hii ajali iliweza kutokea pale karibu na Ngata Bridge ambaye ilihusu lori ambao ni la kubeba mizigo ambalo lilikuwa limebeba mahindi to be precise. Kwanza liligonga gari ya kwanza ambao haikuripoti upande huu, walienda wakaripoti Korongai. Hiyo ni habari ambayo tulirudi kuipata baadaye. Lakini ile gari la pili ambalo liliweza kuhusika katika hiyo ajali ndilo ambalo liliweza kuvurutwa na kuletwa hapa. Katika hiyo gari kulikuwa na wasafiri 8 na tuliweza kupoteza maisha ya mtoto mmoja ambaye ni wa miaka 9 kutokana na hiyo ajali. Wengine waliweza kupelekwa katika PGH na wakatibiwa na kuruhusiwa kwenda nyumbani. Kwa hivyo hiyo ndio iliyotokea na tukaenda kumpoteza maisha ya mtoto mmoja. Lile gari ambalo lilishomeka ni ile lori ambayo ilikuwa imebeba mahindi. Baada ya kugonga hili gari iliweza kuvia off na zile guardrails za daraja zikaweza kutoboa tanki ya mafuta
na ikaignite moto ukaanza mara moja. Kwa hivyo huo ndio ule moto ambao ulikuwa unaonekana, ambao sasa hilo gari lilishomeka, limebaki kuwa ni shell. Ababwatani kurwa sobomo bwa Azimio la Umoja nigo barache gutwara egeikaro litko lia rero asogo kwanera emerobelio asingencho yokorobekana okukora bego kwene kigwa litko lia Jumatano okwana omuraibe kiama gya Wiper Kalonzo Musyoka nigo abagakomochia ekiombe gya EPRA asokomenta ligoli lya mafutano nyamagega yekigambero gotenenia Finance Act kochakia emirimo yabo. In fact, we have not met to plan what is happening. I saw my friend Raila may announce tutarudi huko Wednesday. Hatujaonana. Kwa hivyo wa Kenya, mjue kwamba you are right to picket under Article 37, peaceful demonstration, unarmed like we did in Machakos. Kwa hivyo hii tabia ya kila wakati tear gas karibu waumize Raila this time. Mimi pale Mathare karibu nimalizwe. But leaders have to listen, and leaders have to know nobody is indispensable. We are all subject to the authority of God. Kesho asubuhi kabla hatujaenda kotini saa 8, IPRA waitane mkutano tena, wakubaliane na vile koti ilisema, wateremshe bei ya mafuta kama sivyo saa 8 ni kifungo. Chinga kechio boigoni go ebisasi mero biarule ebirengereri byabo kubwatikana no gochaka bene emiremo gwe Finance Act egati yabarekorwa ase ebisasi merebyo nigo barokanire kwa okoboko enganeyo asengencho yogokinense askolende asense mende yarokanire komochia eserikali asengencho yokoleta Finance Act chinga ki abakenya bagendete gwetera amakongu kubwatikana no gosalika gwa uchumi. If there should be any lawbreaker within the demonstrations, then the police should take action against such persons. But we should not have a scenario where the police will just come up and break even peaceful demonstrations and cause them to be chaotic. But in the interest of justice, in the interest of Kenyans, I think it's important for the powers that be to reconsider, to relook into that issue of public finance, into that issue of finance bill. Unakuta out of 100 shillings ambao Kenya inapata, 80 shillings inaenda kulipa deni. Na president amesema yeye hakopi tena ili alipe madeni. Kwa hivyo wa Kenya ninaomba tuvumilie. Tutavumilia tu kwa muda mchache. Let the government treat that pastor as a criminal. Hakuna mahali imesemekana mtu auwe watu ndio muombe muende mbinguni. Hakuna mbinguni munaenda ati. Abarai kurwa se kiombe y'abanyagitari ya KMPDU asensemo ya Rift Valley ni gobagendete kwe murungani asibaganire eserikali kobamentera engeli yabo oigoni gobabeire bagutuguterare Finance Act yabegitwe esei no muraiwense Dr. William Ruto asibaera rabuna ni gobogima bogendete gokonga askolende baganire engane yo koligereriwa boya. Sheria hiyo finance bill ni sheria ambayo inafinyilia mfanyikazi wa kawaida. Nchi hii imekuwa ikijengwa kuanzia mwanzo wafanyikazi katika sekta ya afya na wafanyikazi katika sekta mbalimbali. Hizi idara za serikali wamekuwa waaminifu kwa kulipa tax. Kwa hivyo zile tax ambazo zimekuwa zikilipwa zimekuwa zikisaidia kujenga nchi. Kwa hivyo haitafika wakati ambapo ionekane kwamba tunahitaji pesa mingi kisha mfanyikazi wa idara ama sekta ya afya ama mfanyikazi wa serikali afinyiliwe zaidi. Nchi hii inaweza jengwa kwa na tulikuwa tumepeana wazo kwa serikali ya kwamba wanaweza fanya haya mambo kwa polepole, wa implement polepole. Ukiangalia tangia mwaka wa 2016 hadi sasa kuna madaktari wengi hawajapandishwa vyeo, mishahara yao iko pale pale, gharama ya maisha imeongezeka, imekuwa juu zaidi, na kwa hiyo gharama ya maisha kuongezeka na tunaona tena ushuru. Hivi tumeona NHIF bill na tunaomba Omtata ambaye amekuwa mtetezi
wanyonge ambao tunataka pia kama chama cha madaktari, tunataka tujiunge na watu ambao wako na nia kama hiyo ya kutetea watu. Tunaomba pia jambo hili la NHIF aliangalie hata tunaposhika kwa upande hii wa utetezi wa wafanyikazi. NHIF gharama yake itaongezeka zaidi. Maisha gharama inaongezeka zaidi. Kwa hivyo tungependa kuambia serikali ya kwamba mishahara yetu inafaa ipandishwe. Abonchereria ba boda boda bali bagutumika emitandao yekerero asogokora oboncherere babo nigo bemurunganirie kubwatikana no gukina kwerigoriria maguta asikurende nsemo yabo bataramenta ligori okwana na baliki bamangana nigo bali eira komenta ligori asekerengo giemeronge 3 igoro yemia ochakira litukoria lero. We are spending almost 90% of the money we get from a customer on fuel. So we are only left with 10% to cater for maintenance and even our food and other things. We can't let you people come to our country and then you want to kill us by giving us a lot of stress. We are asking the people who are concerned with these online platforms. The laws are very clear. And you are only needed to enforce the laws. When you will be requesting any trip, we will add additional of 30% should that these companies will not adhere to adjusting these prices. On this, we give this notice. We need action within 48 hours. Mwancho mulielia nkumanyigwa nga litukolia lere kigambere kenene ngechikorwa ogochika gose kuna chekina gose Finance Act negendere gokora emirimo kurenda ina mange no chiko yanyora chikoraga Chinsa ikominyora chinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyora gwetera Ndizi TV News Digital na baga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonya gwetera www.ndizitv.net Magech kamera soko ene kibna ebicha na boigo eliogi lya gwikira sole asenchira ya bene nere nyanchama Abigail Editorial ne Fridah Kerubo twara oboligereria borobia.